Dicha mwanya muredirio Meru TV nkeregira uri na uboro bobwega nekenko gwatyo geni kirinteto chieto na njira inkinyaniru ritso ryako kambita Kathure wa Mburugu. Tukiambiria na nteto chieto na are munini wa rais atindana ndionga yawe roterero Southimenti na arakwariritia kariba nteri huku Moruku kwerekera nkwene ariritie gitumi kinene kire gitumite kwethura kuri na wongereku kana gwitia kwa maguta jangari bonto augite ni karamite bonene otoro bwa akenya ndene ya nthiguru akiaria rais Ruto na augite thirikari igatigire kureta njira ire gatige gatetheria bonene ekurwana ko kwenyerika kwa akenya mono roterero rwegia gwitia kwa magurija maguta jangari akirimo chamane juni jukukojiri ni atongere mwanya ario gavana wa Meru Motumanto Ithingia seneta wa Meru Kathure Murungi mubunge wa gicigo mbunge kia Southimenti mubunge wa Central Imenti na atongeria banki abaitura ria Meru arabogita bageta na mbere na kugwata mbaru thirikari ya rais William Ruto. Jeff Wagitumani wa gutuambiria nayo atongeria Kathumba ba kaunti ya Meru na ngere ni munini wa mutongere wa mugongo Profesa Kithure Kindiki ni bakinyite nterecha rubiri wa ndine ya nkwene aja gicigo mbunge gya Southimenti ni kenda bagategera murandi jo barabara jwethirite jo kithondekwa ni thirikari nene ntere iji ni ara Profesa Kithure Kindiki atumirite kanya gaka kweja na itumi nkutho bitumite bei maguta ithire gyukira bonene na korotithiria kiara ndo achithirite chikiendelea nthiguru chia ome tatizo kidogo kwa sababu ya vita ambayo imekuwa ikiendelea kati ya Marekani na nchi ya Iran kule katika guba la Uajemi, the Persian Gulf. Kumekuwa na shida kubwa duniani ambayo imeletwa na vita. Mahali mafuta ilikuwa inapitia, wale ambao wanapigana katika hizo vita wamefunga. Kwa hivyo bei ya hata kupata mafuta ni shida, bei ni shida, insurance ni shida, transport cost ya kutoka huko kuja huko ni shida. Nkuruki mutongeria ujo na ugite ja thirikari ni bambirite mutaratara jo konora bakeni kama godi jaja, lakini nataka niwahakikishie liwe liwalo, mbele nyuma, kulia kushoto, lazima tuhakikishe ya kwamba tumeleta mikakati mpya ya kudhibiti na kupunguza mambo ya hiyo bei, kwa sababu wananchi wengi wataadhirika tukikubalia hiyo hali ambayo imesababishwa na hiyo vita kuendelea kuongeza bei ya mafuta. Niara na weseneta wa Meru Kathure Murungi na Kirima Ngoshine bethirite bakiuria Meru ni bete na mbere kugwatira thirikari iji na kuga nyuma ya Profesa Kithure Kindiki na Ruto bathuro gipindi kiao kia biiri Kithure Kindiki akethira kia mutongeria wa nthiguru iji anto beto nende togwete mucibi jwa thirikari no terenge bato tokarwa irwi muntu goterenge twe thirikari ne jegitariri na Profesa Kindiki najua tutashinda 2027. Don't mind. Lara vizuri, usiwe na wasiwasi. Hiyo tutapiga kura asubuhi. Na wewe 2027 September tuingie kwa kiwanja kutafuta kiti ya rais. Hakuna kurara hata siku moja. Na ndeke adra no moeto. Na gwate kwa kuringerwa kura. Temo tananya kwa kuringerwa kura. Na yenya kwa te kura ko thithi atia. Kega atoma torega gwikia woto yokeria wetore imbio ni uthoku gweko we nabu ko kwenda kwa kaini etweka okathora beri na imotana nyakora ochiarane etwe nae nawe kwa una kwenda kwenu totiarete manto ja mainge to support ni Ruto no ntonaturikanete arikana Meru atojokeria Kindiki na batwe kwagete kya munene ga president igotagara rwego wake ni arabakirikiria nawe Gavana Reverend Motumanto Ithingia na Daktari Shadrack Bwiti barombete mirandi ya witi na mbere sababu tunatengeneza
tulete kule Meru. Yes. Na tumetengeneza Nkobo ikiwa municipality. Yes. Na hiyo pesa yote tunaleta hapo. Yeah. Grant ya World Bank. Yeah. Ile usaidizi wewe utatufanyia hapo. Yes. Your Excellency haka katauni ketu haka. Haka katauni ketu haka. Haka katauni ketu haka Your Excellency. Ile tu pesa inabaki umuumu. 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 Kwa mfuko ya NDP. Kwa mfuko ya NDP. Akaritaki nyambesa kiondoke nyuma. Arita na kiondoke shati. Atuegera tokaburu areko. Atongarishire areko. Atongarishire wapi? Pia nimeomba unisaidie kusukuma Sports Academy ijengwe pale Mitongo National Polytechnic. Tuna talents wengi hapa sana ambaye wanahitaji maneno ya athletics. Talents sio promoted. Your Excellency, Kobo Stadium. Sisi area hii hatuna, kutoka Meru Town, Kenoru, kwenda mpaka Chuka hatuna stadium. Tukitengenezewa Kobo Stadium tutakimbia mpaka tulete Mendoza hapa. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Okagitani okau munini wa rais Kithure Kindiki na ithukirite rutererekani na thirikari akiboria kwariria kana kuonania mirandi ya wetina mbere iria bakinyithitie rutererwa Meru kagita bari wathanine. Kindiki nkurukina ugete thirikari ya Kenya Kwanza igeta na mbere na gukinyia mirandi ya wetina mbere kiritura ria Meru akiugari na wetike kaigwatira wathani wa nthiguru 2027 uruthuranite riboti Jane Mutugi wa Kiambi. Ariongete Rubiri Southimenti munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na Grete Miguya Giciasa kirorutererogana na thirikari akiuga keitabare na kirauni mutu gutikio baguna nakio Mumeru na kubagweta janzu bekirite kabuti kangondu na guciethia core ba Meru. Kuna watu wanazunguka huku wako na Kiingereza mingi, wako na Kiswahili mingi, wanatuambia vile wao ni watu wazuri. Na mimi nasema hivi, siku ile wale watu walikuwa watu wakubwa serikalini, mimi sikuwaona hapa Rubiri. Mliwaona? Kuna kitu walileta huku? Wekeo tuona kiao? Kwebio tuona biao? Si walikuwa wadosi? Si wengine walikuwa mawaziri? Wakubwa? Si wengine walikuwa manaibu wa rais kama fireman? Siku ile walikuwa na crown kwa kichwa. Mliwaona hapa? Kuna kitu walileta hapa? Si fireman yeye amefika hapa wakati crown bado iko kwa kichwa? Amekuja hajakuja? Kuringana Kindiki kagita kabarengo gena na rais William Ruto akiwa garagara ya kabuti eteto mabare makurita ngugi na kubera bachemani ya kenine kagita gashesha gakinya. Ni kazi ama ni siasa? Ni kazi ama ni siasa? Niendelee na kazi? Niendelee na kazi? Wale wengine wafanye siasa, alafu siku ya kampeni kila mtu ajitetee? Kila mtu ajitetee siku hiyo. Kwa hivyo watu yetu, mimi nataka niwaambie tukae kwa amani, and there should be no worry. Hii serikali msiwe na wasiwasi, hakuna mahali inaenda. Na next year mimi na William Ruto tunanyorosha hao wanaume, tutawapeleka mbio. Hao watu hawatujui, hawajawahi kutuona. Kama walituona usiku. Ajui sisi ni kina nani. Niseme. Ni areho na nite witikio bwawe na utongere bwa rais William Ruto akiuria Meru kugwata mbaru rais Ruto kire gipindi kiawe kia ijiri akionia umekani bwawe kujukia mukono rais Ruto etaritaya kawatera thirikari ya William Ruto. Next year bukanengera William Ruto second term kenda rekia kenda etaritaya aungana na Uhuru Kenyatta retire, alafu namna hii mko hapo. Kiripotera Meru TV mbeta Mutugi wa Kiambi.
Nebwakari barubiri kuma South Menti Meru County nibonekene kugwirirwa ndionga ya munini wa rais Kithure Kindiki itura riu bakiuga ni gitumi na kinya ni gutetheria bonene kire gukinyithia kana kuruguria mirandi ya weti na mbere ndene ya itura riu nikagita bogete bageta na mbere na kugwata mbaru obishi ya munene wa Nthiguru William Ruto amwe na munini wawe Kithure Kindiki kagita rais Ruto agetikiria kinya kumujukia kana kuthura Kindiki arita munini wawe mwende olaiboni ni wotaririte riboti yo. Karibarubiri kumantoro ya South Menti bore ne bakenerete ndionga ya munini wa rais Professor Kithure Kindiki na nikiraba kwa ndionga yene yoguni bona na gitumina rurete mirandi kathomba ya weti na mbere o amana we kama wira ne kathomba ya kureta mirandi kontuku itukugo ibwa kenya ni ndo wa deputy president Professor Kithure Kindiki kuja na aja rubiri na miti ndo barubiri ne aja kona njirere ambiririe kuma nara gaiti egwata mwanga eja Githirune na itukugo ibwega ande to kira tukona giriko ku akora systema akora njirenge ikathithwe bauga bakathithia kuma Githirune wita Kariene na itukugo ibwega arubiri around barabara around stima oyamba inya batu tukenera manto jono to maendeleo jono jale to South Menti aja na inya batu tore anto ba anto reisi itokena mono gukurukira Kindiki aturiongirite narua kuja gwetu ko Kindiki gitukone kareta mantu ja mega mantu no kuigwa kiuga mantu ja njira ikathithwa na mantu maingi jara kuga kareta koi mantu ja mega muno na tugukenenwe muno na turinde nda choka kairi keja guturetera mantu ja mega ina gikira batika batatwa Iloko rubiria kibatika batauka twakirwe iyo ni tukwenda gitwakirwa nkuluki bariwe bari tayari kuwata mbaru siasa cia tuta mgitumi rais William Ruto ni wenka onere ni boya athure mumeru ari munini wawe na kene kitumike kwa na kekwina rwimbo rwa tuta itonete thirikari ucikurukite nyinge baeja bakaria na kanywa bakareka go promise na bakareka kudithio ntono buriko lakini tugubwega nonto baba bakuja baria bura baririe bakudithia miezi siasa cia tuta ithongi mono ukurukira mwana wetu Kindiki no tumwere raundi ya ijire dai tutam kai kana kanini katachiaro na igita irejete ende kila mpumba kubera tutam tukiwa kinya kwa tukua tutam babatere ku chuma galia na baka itango kiba inyerete nonto ngeo ndete thongi ni thongi mono na ndere kuriunga no tubara bare twikirira la migwitikiria ne kaduri murungi no twikirira la mie atigira na are uku ngwitikia thaiji Kindiki utonya munini owe ngwitikia natuteterete na barabara tojurure tukumbwa mono. Kiripotera Meru TV kuma South Menti mbeta wa mwende walaiboni akariba alkerera na rijoka ni bachumirite na muthuro jo munene bakirira nonto bakwenyagirwa miunda yao ni njugu kagita borite thirikari kwigwa ikigwa kiriro kiao bakiari akariba bana muthuro jojo ni bogite njugu ichi ni chibenyangirite into biao bakiuga ni bagontuko kwantuko no kaigweta na mbere na kubatonyera indire na ndiba kuria thirikari kwigwa gitonyera na kureko thiria wagi bobo karia na njira ya kuingira njugu ichi uruthuranirite riboti ichi ni mukiri wa Nkonja de kwarete tutena njo kinyemwa kono endu twena into yonto twekurima njo nitie yaikara into byato byonde inanjo uchuma na ite yamwe ni akarina tori bakilera linjo kanterese gembe north bomerete na kiriro kinene nonto bokwanga ikwene njo bakwende njo wiji ni banirete na kwethe kontuko oteri sekurira bikuria nonto kaita karabia kurabi mundene njo isumaira na sekinyanga bikuria na sikomba kwethirikiria ona riu kinyamantu yakoni maitha no yabandamite na inde ene tempanga na mpanga nonto bobatena mploki nonto ko ni kiriro riu bakiurirwa ngiro KWS amwe na thirikari nonto bakiri na batikuiwa kiriro kikyo totomba kure yaro ni njau amba bongo batwenga kuni ndemwe koro nteta mundene nkwama kegwama kure mao itwengura na misinga toka iria ande njau na chikwe ya twenga ako ya rero wataguma dare kinyanya ya twendi wathia twendi mundo mutuna eka nusu
yote tu kinya kitona kinya ngile ya kuona kuna randa ile kwa kuona biko kianda tumi bakilera na lenjoka ni ntovyele ni kintu kitawa mumea ni kitu inaitwa mifuko yote imeenda, watu wetu wamekufa wengi na serikali wamenyamaza. Au tutafanya nini? Leupa watene na tongoria mwanya bantere yindi ni bakwa thirikari yakete kwibakiriro kikyo ona kinyaro angiro KWS patukomba kwithia bakibathikire kaitarabarira bakiwa njo nisiko bathenia na riwe ndeba mukai patena bakwethia kilio ambapo kilio analia ni ya kwamba ati njoo zinakula mimea yao. Kwa nini umenyamaza? MCA, kwa nini umenyamaza? MP, kwa nini umenyamaza ngabana? Oike SPC agenda iberu watere kato akamanjo. Ende ne ya tromere to kame. Aje yo to ethia anke kono to thenu ne ambaba bangombe to thenu ni njou ni na to aita tue. Atu tutea Kenya nusu. Tura Kenya ya rabangi. Akisieto gikatiba iri. Ko miunda yeto ni property yeto. Miunda yeto etebwa kia lalo kenjo. Operation irano buku bwethia ni operation fake. Otebo mbombira no operation de kubwethika no te muntu Samburu kana Turukana toibwagirira na ino mifugo yetu yeta meaku iboto kuona no kwethiro batu ka batu itha metho no operation uti compensation de bwethika kire antu bara beto borwerwe kire ngombira cietu ciiyirwe utebe tuona operation ndugo ciao ni rathirire tutikwirwa it is silently ke report Ramero TV kuma Kilera Lenjoka Igembe North mbeta Mukiri onkonja Ukebia mitambo muretherie kwe riboti kana nteto inge kathomba tukuthuranirite ajakire metha ya nteto ya Meru TV. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 100. Cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchangania na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bells cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka.
Koga atetheka na gitare akuria kubwari kurikio kinya ijau igurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria chitagia kibali jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo jwa Kangangi o aja ojo akue na musigiti na nitugwatanirite na wata shilingi 55,000 ukwana na 2,557 kethiro urenda kuriaga ontuko ni shilingi 350. Namba chetu cia thimu ni cio kuonera kionini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki chetu cio ciena warrant na nkoroki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonde kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ijagu tigintukagia gwetu no gatetheka. Ibwegano ntubo gwitana mbere na kuturumira kirinteto inge na chio ile tukuthuranirite ni gutwika public participation kana mibango ya kwariria muingi ni thithikite kana niretete rwaria runene ro kwariria mirandi ya weti na mbere ya county ya Meru ari ndira thirikari yugete kareta chiringi tirilion 4.8 na ijiri kire budget ya mwaka jwa 2026 gweta mwaka jwa 2027 bakiaria kire muchiamanio rutererwa Kamudi Hall rutererwa Meru Town akarihini baririte mirandi kathumba iria bakwenda thirikari kuigwa ikibakinyeria irio wa Kibo International Airport rutererwa Mitungu bakiugeka batetheria mono kire gwetithia into biao akirerwa aria roro nibombete kuga kana ni thirikari ya county ya Meru niriekethirwa ikirenkerwa shilingi bilioni 10 gatanta makana jatantato na inyanya na 5 kumania na shaira komba kuthurwa ikirenkanirwa na milioni 300 na mugwanja gatanta 43 uruthuranirite riboti iji ni Mutugi wa Kiambi. Kamiti ya bajeti kire mbunge nene tongeretu ni Edwin Mugoge Shuki ni ikinyitia ja kaunti ya Meru kuwajania maoni onde bajeti ya thirikari mwaka jwa 2026-2027 irigiri kuthondekwa are muingi juritite maoni jao nkurani kuria mendekithia jao kire bajeti yu. There's no need to start so many projects in Kenya and they are not completed. Afadhali tuwe na chache lakini zinawafaidi wananchi. Hii Mitungu Airstrip iweke kwa hiyo budget kwa sababu isipowekwa kwa hii budget tunatufanya kila kitu last year na kuna mpaka proposal itachangia sana economy ya Meru County. Sisi kama South Imenti na Meru County kwa ujumla tunahitaji stadium pale Nkobo. This is because it has close proximity to this stadium we have here in Meru. Hii stadium tuko nayo hapa ya Kinoru. Nkobo is close. So in case there's an event iko na watu wengi, hiyo event inaweza kuwa ikirun in tandem. Moja ina run hapa Kinoru Stadium na ingine hapa Nkobo Stadium. Tuko na municipality iko na population kubwa kati ya zile zinapeanwa ya about 30,000 na hatuna maji na hatuna sewage system. Kwa hiyo we need over 6 billion ya kufanya huyo mradi. Kwa hivi bwana Uma, ningekuomba umeambiwa na PS kutoka juu Raymond Omolo amekwambia peana security hiyo watu waende walete ng'ombe yao. Wao umeshindwa. Nina barua kama 20 siko kwa ofisi yake na siko kwa ofisi ya PS. Kwa hivi
bwana county commissioner ni mtu ambaye hana heshima kwa wananchi wa Meru. Mubunge Rahim Daud akinyire obatubwa gwako kwa nyomba na kinyangare cia borishi nawe mubunge Rindikiri akinyire abate ya gutenga mbesha cia gutetheria gukanana na maitha bandithia. We need housing, we need police housing, we need houses for the prisoners together with the prison warders, we need AP housing. So, Mheshimiwa, in your docket, please look at that. Let us not ask the budget committee for that. We need vehicles, police vehicles. We do not have police vehicles. We need police vehicles for Meru. To consider establishment of 3 parliamentary camps, which will require 20 million shillings each. At a place called Kadale, next to Isiolo, at a place called Mairisaba, at the Mindro, and another one at Kithima, which is on the far end. If we get 60 million, we'll be able to create a security zone that will prevent our people from being attacked continuously. Edwin Mugogishuki akiuga bagategera mendekithio jaja jonthe na kuthuja jara jakombeka akiuga ngurukia barabara mirongo ire ja kaunti ya Meru irikire budgeti. Besides the national projects, there is 11 billion out of the 420 billion that is going to go to the county government that is going to come here in Meru County. And there are many other projects that we have a list. We have almost 20 roads that we have already assigned that they should they will be done through the budget and also through the National Infrastructure Fund NIF that we passed there in the National Assembly. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge Kenothimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Ingina jonyo gutwika mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro numirite thirikari nonto bagwitithia maguta jangari akiuga boka murigo na kinya kuongera ngarama ya uturo kire ya Kenya okagitanio kauna we mubunge ojo nukiete na bangete kwandika bill ya gwikia bunge nene ya kutiga kana ya kuregana na ugoti aburia bukuretwa kire ogori bwa maguta urodhuranirite ripoti ni Jeff Wakituma. Nawe mubunge wa Kiaru Ndindi Nyoro namenerete thirikari nontu bagwite kwa magurija maguta na kinya mubunge uju na ugite betroli kwendo kagita gakatinjega nontu kinya nithirite kiongerwa maguta jata. Kenyans are already complaining that the fuel products that are currently in the country seem to be adulterated diesel and adulterated with paraffin. Even when I sent this communication, I have received a lot of communication from Kenyans, clearly stating that the quality of fuel we have in Kenya, that clearly somebody is making a kill out of adulterating fuel products to make profit. Nere kinya nkuruki mutongeria uju ameneretie mubango jwa G2G jo kugura maguta ja nthigurune jure mutongeria uju ugite bamwe batongeria banene aja nthigurune nibo bethirite bakithitheria mbeca ore gugukia na kuga kinya mbere mubango juju joithira jukiretwa ni President William Ruto igita ria Uhuru Kenyatta maguta jataumaga maguri ja manene ore ja kuma na arua. I also want to request our leaders. This is not the time to make money out of the misery of Kenyans. I have been stating this and I want to repeat again. The G2G arrangement, Kenyans can now clearly see that it is a scam at best. And I want to state here again, the G2G arrangement is a kiosk for senior government officials. The same people you see claiming to reduce this or that are the same people who are the owners of G2G. In fact, 75% of the imports of fuel benefit our leaders directly. I'm requesting our leaders, now it is time to tame your greed. Kenyans cannot accommodate global supply shocks and also accommodate your greed at the same time. One has to give way for the other. And you must give way. The greed
of the G2G cabal must come to an end now, because Kenyans can now see that fuel in terms of global prices was lower in 2022, yet Kenyans were paying cheaper at the pump. And there was no G2G then. Nkoroki Mubunge Uzo. Uganda, that uses our port, is selling both super petrol and diesel cheaper than Kenya now. Tanzania, they are selling cheaper. Ethiopia, super petrol and diesel is actually below 150 shillings for both. In Ethiopia, Rwanda is also cheaper than us. That landlord countries are now selling fuel products cheaper than us. Nyara kirikiria ugite na andikirite kirako wa assembly nene ura bakethira bakibangania kwinika bei ya maguta na kwendekithia maugoti je kirikiri maguta jethere jakieberwa nikenda bei ije kethere kinama. And it is for that reason that I have already written to the clerk of the National Assembly of my intention to amend the VAT Act so that we exempt especially super petrol, diesel, and kerosene from VAT, and consequently make all those products VAT exempt and move them to the first schedule. The other thing is that I've already written to the National Assembly on the intention of amending the road maintenance levy fund by abolishing the 7 shillings that was added in the year 2024. Again, as I said before, this will give reprieve to Kenyans that the current diesel and super petrol prices should come down to around to below 190 for a liter of either. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Nabo akariba kumana dora wadi ya Mukothi mani bakuraramika bakiuga murandi joroje jona dora nijo arongekirwe untu baugete kuringana na riboti kuririkana murandi jojo no jodruto jokiritango kena bainge bakari nibakukunika kumane na juntu baugete ni urongo kuringana na kariba bariuga murandi jojo nijo arekirie kana nijo arongekire kwa gita duketuma bainge baraberegerete gutumira rojiroro abakererani wagibwa roje bakiugani beregerete na ibari na wetikio amurandi jojo joka batetheria bonene kiri oremi na nkurukigo kiri oturo bwaona kiri mantu jotumiri bwaroji nikagitana ndiba kuria ngavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki kuigwa gitonyera na kuthikira kiriro kiao na gutigira gutegera kana kuthingateria gitumi mburandi jojo chombere kwithurwa Njuki rungikwa. Mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna ni wothuranirite riboti ici. Kari Nandora wandia Mukothi mibareganite na miaria kuga murandi wa roje wa Nandora no arekirie roje rora rwari rurutwa kirimani ka Nandora bakiwa gutige ntutage kuno akabathiete na mbere kuthangika no tieri gutwara kije no rimwe ona roje tutekirwo ona tutangi tutakirwo gutiege ntuteku tuona tiona itwamire milioni 13 iciaurire na tukethi ya kinya semina tukenuka tukobete marandu bakiuga roje ruru rwari rubatethere gwetethia ende monkera thaino no akaba kuthangika gochwa roje rwa kurima Nandora kwithagirwa kwena igita riumo sana ukurukira majura rira kwitharitwo gutena mbura ya kugana roje ruru twaugite tugatethwa naru kira muntu wa Nandora na kuma agakuthi kilomita nkurukia 50 bonthe bagitetheka gukurukira ruji ruru kuringana na murandi uju ni gwari gwero bwao nonto batona murandi gonge wa roje ntere ino na tuthingatire nonto tio nonto twawatire wiciathi Nandora na mwanki tutionaga kiao yeto kuma murandi uyu wakurukirwo murandi uyu kumakurukire kuma 19 rera mirandi ajio koga tio tona murandi kairi bakiromba ntongoria batongoretu ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki kuthingatira murandi uyu gutigira no kurekerwa wegweni boto watie kuthingatira murandi uyu wa Nandora Water Project utethie akaji banandora na aswa Kenya yonthe gatetheka no tugintu kira kirema gwantura taturi bonka barijaga katuma ende ukaya kwegwa bwana Excellency Muthomi Njuki ukegwa ntomeri eno geria kuthingatira murandi uyu wone kumara gwanjiria mwankaro tigiritwe
already urodhetwe percent kidogo sana. Ito muthomi njukite ori ngavana gwa Tharaka Nithi county ririkana na ndora ito twakuthaitha itwa nama ito twakwereka bajukithi kuma miarie nwe tigero kaya baigwa twenjira kithimeke baitu ukona mbeca inu na aciarirwe ito twagwita burotetagwa ini tukuromba ngavana kana tongoria betu bonthe ba county teibarithire mbeca ino cietu twarongoirwo tukuoga mbeca milioni 15 na mono ugutie tutamenya tutangi twasikitunga twakirwo na tutaruthire kinya finishing na murari gwatuika no athiri uma wandia mukothi magichigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritwa Kambeta Ndegera waiguna Murithire uno tugwikira gatanta kiri nteto cietu nkatho cia mwanya no ntubo kuthura kurumira nteto cia Meru TV itena mbere na kurumira station ici nonto kuri na mibango ingi kathumba tukubanganiritie iri turako Kambeta Kathure wa Mburugonga kwendera kagita gakega.